Gicigo gĩikamba-inĩ arĩ kũmwe gwa kũrĩa gũtauraga mbura ya kũigana na rĩmwe aikari makaumania na ng'aragu. Mũtongoria wa Azimio One Kenya Raila Odinga acokete gĩcigo gĩkĩ na kwĩrĩra aikari nĩwe kĩhonia kĩa thĩna wa kwara na wagi wa maĩ ũgakorwo arĩ rũgano angĩkayũkia wathani wa gĩturwa kĩa upresident. Kwa hivyo sisi tumesema tutakuwa tunajenga mabwawa hapa, mabwawa ya kuvuna maji ya mvua. Sasa inanyesha kwa fujo, tunavuna hiyo maji. Sasa wakati wa ukame tuko na maji ya kutosha kwa matumishi ya wananchi na kwa mashamba yetu. Odinga umagaretio ni mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper ũrĩa ũthikagĩrĩrio mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gwakinya nĩ ũteti nĩwe Kalonzo Musyoka hamwe na magavana Charity Ngilu na wa Makueni Kivutha Kibwana. Na safari hii nikasema kaitukulumanyiota tukamweka dada yetu Martha Karua awe deputy president wa Raila. Wangapa nitampigia Raila na Martha Karua kura natakana. Lakini more importantly siota kazi ni kuhakikisha future ya wananchi wa Kenya, watoto wetu wasome. Ugatuzi, demokrasia, vitu vile vya maana Kenya. Na sasa tunataka uwe fifth, ndio ugatuzi uwe una nguvu kabisa. Kanatigo, wewe unaweza kujua ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 utakuwa sasa the 5th president of the Republic of Kenya. Wakamba wote sasa tumekuja pamoja. Ni hivyo au si hivyo? Ni hivyo au si hivyo? Paka Ikombe, paka Chua, paka Ndalani, paka Katangi. Watu wanasema Raila na Karua tosha. Tarehe 9 mwezi wa 8 tuingize baba Ikulu ili tupate maendeleo yetu yale tunataka. Maana His Excellency Kalonzo Musyoka atakuwa pale akiangalia mambo ya huku. Odinga arouha kura ciarora gukinya milioni 2 cikamba-inĩ na gũkĩrĩ ũguo akehoya kũrĩ aikari gwakinya mũthĩ wa gĩthurano makaumĩra kumĩra kũmũthura. Na najua wamama wetu wana heshima, wanavaa vitambaa za blue, na hiyo ndio jeshi la mama kanisani. Kama hawana heshima na kina mama, wana heshima na kina nani? Saa ile mumechukua mama kuwa deputy president, saa hii ndio wanaongea maneno ya wamama. Mbona wakuongea maneno ya wamama hapo mbeleni? Magi maria marĩ kĩondo-inĩ kĩa meranĩra ma Odinga nĩ ũtungata wa hakuhĩ wa ũgima wa mwĩrĩ na kĩgĩna gĩa kũhũra njeki andũ na atumia arĩa hinyĩrĩrĩku. Sasa kuna wale jamii maskini kabisa. Pale sangine kuna ukame, hakuna chakula kwa jamii. Mtoto analala na njaa, sio? Tumesema tunaleta mpango naitwa Social Protection Program. Nĩguo akahota kũgomania meranĩra marĩa arerĩra mũingĩ. Odinga oho ahinyĩrĩirie aikari a gũkũ magathura ateti arĩa maramatha iturwa marĩ thĩinĩ wa Azimio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.